even get to cross. I pozdrav, ja sam Nešo, reče PlayStation. Sada sam zaznul. I mi danas igramo GTA 4. I teo sam tu da čekam da idemo na sastanak sa onom nikom devojkom, ali jednostavno neću, pošto usred toga iznenada, dok nisam snimao, nazvala se Roman i izgleda da imamo neka bitna posla da rešimo. Dakle, da ono, sastanak može se čeka, pošto ja sam igrao pre... Opa, ode njemu kola. Ok, go and rescue Roman. Znači, nešto je zeznuo. Čim ja treba da njega da spasim. Ok, sad ne znam kako treba da ga spasim, s obzirom da nemam ovo. Ok. Imali su kola. Ok, sad treba kako njega treba sad da spasim ako nemam oružje, to me baš zanima. Čekaj, gdje su? Nek tamo. Na ovom kakarskom terenu da ima, evo ga, biju ga. Šta sad? Listen, Darden is a good friend of mine. It was a misunderstanding. Ooh. Hey! Shit! There he is! Keep on fat boy here, and I'll talk to him. Our problems with your cousin. I told you to stop. Now he's A, ovo Albanci, ovo su Albanci. Treba da pribijem Albance, a? Tuđo. Puš. Oh shit. Okej, pazi. Čekaj. Čekaj, znam, imam foru jednu dobru. Kao da ga gurneš. Opa. 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 Čekaj, sad ću ovako da uradim. Opa, daješ ga. Uhuhu. Opa. Znači, evo gore mi piše šta mogu da pritiskam da bi ga udario. Opa, dobro. Idemo dalje, dođi ja. Znači, Q je za brzo šutiranje. Opa. Opa. Umri. A, znači, nisam znao da pre... Ne, lako. Lako, čekaj. Nek mi se približi, to je to. To je to. Prš. Ajde, prema što ustane. To je to. To je to i još jedan udarac. Ajmo, finish. Finish him. Opa. Ne, još jedan, ajde još jedan. Za kraj. Ajde. To je to. Spasili smo ga. Okej. You all right, cousin? Yeah, fine. Fucking loan sharks, man. If one more of these gangsters tries to... Evo ga još jedan. Of shitheads, here's Darden. On ima nož. My car is over there. Let's get him. You drive. I don't feel so... Okej. Znači, svi znamo o čemu se radi. Sad treba da idemo da... Sad treba da idemo da požurimo da uvatimo ovog lika. Okej, ajmo kola. Znači, izgleda da imamo još jedan chase. Mora se da se čekamo Romana. Ajde. Ajde, dok ti uđeš, ja ću se prodim 3 puta. Ajde, idemo. Znači, sad treba da jurimo ovog trećeg. These guys think that they're better than me. They think they can fuck me Opa. around and beat me up because there are more of them. Not any longer. Me and you, Nico. Okej, znači, sad smo samo ja i on. Ajmo. Darden smashing my fucking... Opa, bam! Does he think he is? Just some fucking... Wow, ja sam ga samo boostao, čoveče. If I wanted to buy a stolen TV, I go to Darden. Who does he think he's fucking with? Bellic Enterprises, that's who. We're going to the top, Nico. The top! For now, let's just try to survive, cousin. To je lepo rekao. Okej, znači sad treba njega da jurim, a najveći for u tome što ja nisam najbolji u chaserima. A igrica tako je programirana da ja ne mogu sad njega da srušim dok ne dođe do neke tačke, da. Znači ovdje ovdje negdje da ga zarobimo. Barem je tako mislim. Čekaj, samo ću da ga pratimo dok ne treba neko stranje da se desi. Okej, znači i opet smo imali problem s Albancima. Ajde, samo ti Albanci, ko bi rekao, a? Ajde. Gdje treba se, vratno će 100% da bude neki čorsokak ili tako nešto. Gdje će da se slupa, to je sigurno. Ajde, dođi. Koliko treba tebe da jurim, čovječe. Okej. Evo ga, ovdje vratno nešto me se desi. Da, znao sam. Okej, polako, samo da ga ne izgubim, to mi je jedino. Wow. Okej. Darden is stopping. He trying to get away on foot. Opa, dođi. To je to. Darden. Tako se to radi. Nothing else. Stridljivo. Kako se to radi? Cousin, drive back to the depot. The
Sve li kako to? Šta ja sad treba tu da izlazi s kola njega ljudim? No, pre gazi govne gotovo. Tako se to radi. Mislim, tako mislim najlakše. These Shylocks like Darden, they always try to squeeze you for everything. A man in Europe, another Russian. Bulgarin. He live on the Adriatic. Believed I owed him money when I did not. It made my life impossible. There was no avoiding him. Did you deal with him like you Opa. did Darden and Bleeder? He had too many connections for that. I had to leave. He is one of the reasons I came here. And to see your cousin, of course. Of course. We will have no more problems from now on, cousin. It is all plain sailing straight to the top for you and me. Dobro, sa istim tim smo završili. Thank you, cousin. Okej. Okej, dobio sam još bonus $50. I trenutno sam dobio, čekaj da imao. Pogledam telefon. Niko, go, I couldn't find you, did you something important came you. Znači da mogu ja da... Nemo, neću da pozovem. Neću da pozovem, zato što ovo za... Pošto neću to da snijem, to u vezi nje. Te sastanke i to sve snijem, to neću da snijem. Snimat ću uglavnom samo te misije. Ma trebalo bi te sastanke, znam, pošto to je isto deo misije, pošto kasnije će da vidite zašto. Ovo ode auto. Možda snijem možda jedan put ili dva put kao te sastanke, ali na primjer evo sad neću, možda tamo kasnije. Ali trenutno sad neću. I to je bilo to od još jedne epizode GTA 4. Kao i u svakoj epizodi završavamo ovdje, tamo gdje treba da se saveuje. I to je bilo to. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi GTA 4. To je to. Pozdrav.